Dematin. Ngare Rod. May pas nga rin malolo. Tala jual pa isabi na. Kitin na Rod. Kau terus ya. Oh, iya din. Nih, serka Hudin terut. Tak iya bron. Ya rokok keludin. Apa Rod? Ja burung din. Setal kerja. Kapan orang lah jauh? Ipata beri. May burung aki Rod. Tak nyaman bron. Takut perasaan ke Budin. Kan kaki keng May pasti dia perasaan. Orang tandi ri raja perasaan na bron. Takut Budin salah maksud. Bah. Kaki dul. Iya Den. Demma dul. Ala aku Den. Aduh. Wis tak usah dul. Wis tak usah nih ngecambu. Kelangkau nyeteretan. Iya Den. Nila oke mangkat dah. Iya dul. Setalkah? Tadi kena mimpi. Kare bunga, andi mobil, kelara beri rokok apa ke Budin? Ternyata kena mimpi. Aku bebas perongku mimpi. Cek nyaman ngarau din kelebuna. Tunya Andi bini Ratin. Porke lah berarti nom kubirin kelebuna. Ay nga, perasaan dia. Ya kopi nele. Dia kaki dia. Adik bisa lemebu, mi beli kopi. Padahal, nambah soalnya aki, tolong si kejutan. Oleh pajiru second. Setal kerja deh. Mana orang nyek pelan di bisa lema ibu. Kemarin tak beli kopi sekali tak ketemu mana.
Mampus. Kari mulai kopi, taduk lajen nah. Kali, rokok tunggu lagi Ali. Kelakang bos. Amat tobo tandin. Pulakin beletin bener boyo. Pas tak peka sekali. Yang bu lo. Lah, deh. Dia ada kabar hari ini, Dul. Baik ya. Kabar hari ini tidak baik kawan. Kan alhamdulillah nyabuh istri keleseran. Oh iya, engkau gelang pika hakitin. Amin pe apa, Dul? Amin petang udik yang kabi pangeran. Andi kelakuan nyaman, andi mobil apaan. Mari dia, engkau ketemu ben kaki mengkedengare. Ya besaki kerja melas. Bingkok juli rokok. Porala pangeran. Tak mimpi. Tak kau dia nyata. Abe pas keng karo lako ngare. Pola keng tak uduk gelu kaki setedung ngedul. Ni pasti lah mimpi ngaji ya. Mun karo teru makin ngalau uduk gelu din. Uduk ria. Syarat sana sholat. Beni syarat sana tedung. Berarti kaki keng lecek terone si soki dul. Tuluh ka mimpi. Tor kadang apa sih katero ben apa sih kenangan jadi bisa tercapai dul. Amin amin amin. Cuma tercapai gelak berdua bisa tercapai kau di nyata bisa tercapai libat mimpi. Le pengetahuan kaki jadi tercapai maki karo libat mimpi. Tiba banyak asokor dul. Pengetahuan bi pangeran di petaka hajat. Setal kajerek. By the way, Arya rokok sing cak bagi kakak dul. Tak iya. Engkau len utang jadi ya. Iya tak apa. Engkau ngampung sebaik teretan. Mak leh sesuai ben si bedai mimpen na. Tahu din. Dia orang mau diri ya. Tak kelim temu nyaman lah. Odi si tak kelim nyaman tak ereng rumah sana tibi dul. Muncan orang. Engkau ben kakir lah nyaman. Nyaman apa na din? Kaki nyaman udik miskin. Iya benikeng pas nyaman udik miskin teretan. Nyaman riba dia orang dul. Tak kerocan kakek. Udik banyak tunyan ri nyaman. Belum tentu di balik harta si melimpah ben gaya hidup semewah tersimpan kekurangan si tak bisa beli kala bentunya. Masuk jangan locar bentar din. Kapan mau pengon rokok? Sudah iya rapat teretan. Apa kakan bun? Gedang din. Minta. Enggak bun. Dan koyo lagi na boleh din. Kakek apa dul? Mereka ada kerso deh yemuna. Sapuran na bun. Untuk saat ini kok bener fase pesai banyak kebutuhan tade. Tak langkong benekin sombong. Kan tepak abaya. Setal kayak.
Oh iya bun, begitu tutorial rapa, dek remecara di nyaman, banyak tunyan nah, plesatin binin nah. Mungkin beda tutorial tak leka laku bingko tuh. Beri keng nyaman di kaki bun. Beni nyaman tuh, tapi cukup. Saingkeng kok tak gelunyo ebre ketika ngetilak nikmat orang lain. Odik ria mungkin ibanding lagi na benu di orang lain. Sampai bila tak kena merasa nyaman. Paling sih beda rasa korang. Ya minta korang nah, cek si padang kerotunya noreng. Korang malol. Manusia ria, lebih kesampurnaan odi bisa kau bisa kalau ben versi na bang sebe. Tor kadang kesampurnaan gila aropah benyantunnya. Saya ada badan, lengkap keluarga, ben aku rasa bela. Teti, syukuri nikmat tibi, cek fokus ke apa sih tak ke andi. Ngiding kaki dul. Beri karo ngiding din, ya kuping dulu coro, sepok tapok berpesan moral. Tapi bun, mungkin laka kesampurnaan odi retek yokor kalau bentunya, mar kok minta bukti nah. Bukti apa bi kaki saya penta? Coba kita tukar posisi bun. Engkau odi sebagai kakek, kakek odi sebagai engkau. Dek remah, coba tabit, sehari boy. Siap. Bun! Ya ada nak bun! Cono ngono! Dek remah bun, nyaman ya. Odi tidak ajar kene. Tak pate dul. Ternyata nyaman odi ngari bun. Roma bedeh. Mobil kedua. Pola kenging cimtang mobil. Atau kaki tidur katang kamar. Nyaman bun. Celep beda asina. Beh. Kaki masuk ke tang kamar apaan dul? Abu dek remah. Kan apa udah sepakat. Pola betul lagi buai kesepakat nama Yudul. Ya tak bisa bun. Lanjut sampai lagu dia. Mas, mayu stay dungang. Oh iya li. Mau teman lagu bun ya. Kok kita matang bini. Dul. Iya.